media korting jir tumpan herangki klem tumpan akiro pajirlo nal tumpan ki phateng pen apor teng na pali dun theke pot kat news pen jenglok khadu we kar biang long media kiron tumpan asia prangsi bangke nili kedam tang hamren town committee mat hamren town area committee amei phu sigichu apen pu alang li bangke hamren town warnong 2 ward committee a president kang thur tok bi pen nilimen bangke cleaning son rong hang nili hamren town amei phu la pen ke PSLC central committee assistant organizing secretary central committee longta lasi ene ke alam nili ningje jelo busi matha ani kong ko pen tas tame patumi hajong hamran town area committee executive la tum dolo niliphi la pen ke la tum ningje det da phi bangke nili ni thu thidet tu banga chok sida ji athe niliphan ke kroyara tum ta manghu mangram do gogi lasi ithe theni albisi nili ningje o e te isia bangke hamran town na long arpu nili resignation kachipi putavelang puthe just tomon isini atomon lang no hok japlo poifis tame resignation bang nili chipi pedelang se alang tumangke dolor ben sinanga thanlo lapen ke alang litumsi labangke lam bangke nangka churi ason nang naglo sita nili kapre kalam ni da moyalam awe sita konat ne ke claim ke chokche ke dam ke chokche ke thaglong pensi nilita akaprek asayang deng bangke pangnu nang kokje athe iletum rong aso tumke ahok pet pensi ke claim APSLC party pangtang nang apela so party pe hai nang la so party hai pen det long ria ki sung pen jok unji mene upen si pen nang ove ki metum apor chipana hok lo apen apor chi pilo la so party pan sita pini thaglong lo all party hills leader conference thihek pen APSLC party amenda jumesen la pen ke iletuma party APSLC party a president hin pen stame a party kaprek political party a leaders tumhan ba komane intellectual tumhan komane thek muchet a leader phan so party long wan vitik ke ituma party hai he pulaswa target a policy bang ave central committee hin penta laisilo pen hinya point bangke APSLC Central Committee along party a president lapen ke party yang bong spokesman latum bahin yang bong kache tonte ningkan hini ke thombak li etlo la sop hit tuning het jong alang tum kaching room ji aphan ning isi ke doya phan alang tum press meet sita me dolo la sop hita ko son thak ang theke bangke dukok lo lasi karbiang long ara aphan karbia khe aphan kacong thui ji nak arejol bangke klang bom nilhin pen kache char bangke asi party aron ki otnang ji ke isi party prodang te lake ar pudorep assistant secretary puji organizing secretary puji party spokesman puji financial secretary puji office biara langdeng tin si dorep a department dorep motamoti ke hala so department a teng pen ke claim ke li damde ke chogam de bang nili theklong lo ke theklong alam the gopilo bisaralam Panisia jong party president aphan jaiga thara phan ami phi ke kai kapre political party atum daga bangke party arona teng pen langdam polutang te dake mi phi thorde ra phi ke press meet komalo pinang po central committee of president secretary un e polute spokesman phan papina people party spokesman PPC party leader atum PPC kapre youth wing atum ahin pensi laswa puthak lamboi ka pipidun labangke party aron asap dam lim ledet bang sinili chinidam lapen ke dam tang penang aporalong el tomo we ki myang bong pen tuma songja karbyang long along top ang tong ki phan ning ka che the homosting ko ra trok along je semet owe ki midum si RD pilo la so RD along penang asongja tum amenili pum tungte ladak adak nang che yok dun jok pena jok partiang bong stame ka che tonte du thet dung ku bangge nili je charlo la pena ko aber nang sun thutu galong wothat langso LA angkang along dak party a president Bikram Hansia ke hai pen jenglok thonesorong phar khai pen ke Japon la so party mesen jibon pusin nilhin pen tame alang le tum nili party ke join 2022 agosto tarik inkoira phoni si ke join
halaso aprang dhone sorong parpen Bikram Hansi nili hem hang desi penang ke cheng beng julam che than lo aldomen burat che sears pamelo lam ki doan same itum si jat noi laso party aphan kapang tang nil ben ka solai ne ron hatu itum si party pinang pu penching ki eda phi nili join deda phi ladak hamren town arlo alidar inut bahinia tum nili puthak nangkelang one nili det kali socheng konsensia long tinison timung lapen ke long range teron alang etum bahini ta dolan nili tumphan district committee aisap lo nili phan ke district committee assistant secretary nang pon lo lapen ke hala long range hai phan ke financial lapen tinison timung phan ta artu ka prek pipon lo district committee long stame laswarni bangke nang wai det pen akun next executive hor bangke alang etum dak hamren ang bong alidar atum o latum phan ke songja ke hok pon bangke nitum pen kroi thek thek Pulaso alo bang tok jirpen district committee president Bikram Hansi phan pided lo lapen an parta nitum ningkan isyang bong ke arpua we pin mensela so party phan claim lo lapen aphia bang ke town committee lata nili sikipu seng anang lathe ladak party ke claim ni town na jo bang ke chuning town committee election dokok tahai pu arona teng pode chuning sikidunang policy so chinya me sik seng lo la seng dera pi penang claim lo lasi angsong pen ta penang alam nang che char lo posin nil phan bang central committee an ning wai pon lo la solong samen nil pu thak kham khi do aje hak abang pu nil jong tung te ituma jir pi tumang se la penalang tum konan ni ke chok che ke le dam de politically ke claim aklong ke le hai theglong lo la so phi nona mangke Bikram Hansi la pen dhona sorong pharang bongta district committee ke ja bang punta kache tonte bangke thedung la pen chelo wing khang jang lo बार lo nili central committee phan pressure ke pi so party pangtang alang polutang te amri ele lapen ke rongkhang ele prap jin pen immediate seng nang pop sin nilin pen ke pachet tak lo sitame pen nang ke klema bari metum phan nili ke aki milang tema ba ilama dorta ve mene si alama dor ke do tum phan kachinia tum phan nili contact lo penang num phan abarim leaders tum phan ladak west kar biangong same prap jin pen ilutum chingwai nangi lapen homosti sirke pa president secretary pen pina talks do si tum prabjin pen the so party ka pang tangi phan thedung ka chingwai bangke dunang pu pusi chingwai lin lo sitame nili bangke latum bangke la pate district committee meeting ke call ke bangke ajir dinglen khangjang lo lapen phun chokol pusame call back ke bangke avide titi nili phanta ayalam khatu ko ka chepere phan nili ninghang pik lapen ahok nili khei karbia khei reng nangji pu pen 2007 pen ASC long branch secretary ke claim pen chenglok aphi amrenga consensi long CC long financial secretary ta nili penang por claim lang laso phi tu hamren doko ko posi hamren town secretary ASC long tanang peklang laso ta hamren town lo ke penang na dim ke nili ka pe hai akam ta claim lo laso phi ASC party hin penta party ke ja tum meme da joini si बार lo nili central committee phan pressure ke pi so party pangtang alang polutang te amri ele lapen ke rongkhang ele prap jin pen immediate seng nang pop sin nilin pen ke pachet tak lo sitame pen nang ke klema bari metum phan nili ke aki milang tema ba ilama dorta ve mene si alama dor ke do tum phan kachinia tum phan nili contact lo penang num phan abarim leaders tum phan ladak west kar biangong same prap jin pen ilutum chingwai nangi lapen homosti sirke pa president secretary pen pina talks do si tum prabjin pen the so party ka pang tangi phan thedung ka chingwai bangke dunang pu pusi chingwai lin lo sitame nili bangke latum bangke la pate district committee meeting ke call ke bangke ajir dinglen khangjang lo lapen phun chokol pusame call back ke bangke avide titi nili phanta ayalam khatu ko ka chepere phan nili ninghang pik lapen ahok nili khei karbia khei reng nangji pu pen 2007 pen ASC long branch secretary ke claim pen chenglok aphi amrenga consensi long CC long financial secretary ta nili penang por claim lang laso phi tu hamren doko ko posi hamren town secretary ASC long tanang peklang laso ta hamren town lo ke penang na dim ke nili ka pe hai akam ta claim lo laso phi ASC party hin penta party ke ja tum meme da joini si pini munida bangke combo ma joini si pini komani ali ka chuenya tumke ningje ta hai matha ta hai lasor lengpu ke ihidun joy pu matha ji mani sita ki ong dung amuni da tum kampuji un kama tha the ka tum ke matha bangke ASDC bangke pini
ahok hei long ria farman kache song alang tum mesen la pen apore se ke Karbi Anglong long mi thak thak lang thak kache song la pen MOU 1995 1 April dalang tum 30 department ke wan tum lo lai ka tu Karbi Anglong ra da chini lo sita Central Committee long bang hinia bang fu kache tonte pen yok pini yes tum ta chi bhag phuna joini si palom so por ke chika kontong thekren masin nilir penang por claim lo ke APSLC bang pen stame nona bang ke angsong long kache tonte bang thedung theglong lo asuk ke theglong bang ke ACCR ni hud mi thak lang thak people lo chekak nang kok people lo congress som hai nang kok khala sot party long bang hinia hor mu kache tonte bahinia bang fu kache tonte ban yok se che bhangi dak lo party la so joini pe si congress bang nang hai der lo thik ase son na thak si pini APSLC long stame jai ka thara group la pen angtong chia group bang ke pini neli le kan je chot kali pini social organization ke doan Karbi Anglong rat ke doan kai kesi belek lo apen itum jai ka thar bangke APSLC party ahem amai pho bangke I tot prong kaning je belek social media long kaning je belek titilang tong ti hai phanta asila so teng pote Karbi Anglong rat ke ninga chi thi thai abidaji lapen ke uwi gi mi tum pham ja semet apor bangke phalang nu dun dedet nang ji bu bang senilhin bengke che charlo lasi pini nilal so press miss kan inang ko bangke ini ke niling ning tungte seta patumi hamran town ke ja ajha ka songja tum nilipu thak lam ning je der pose nilhin tame ning je nang koklo asi frank ke bang je langa poran stame nili te kapang ho det je phan ke nili ning hang he la pen so party BJP party long nili dun jui pusita la so party long ta hajat noi sabi gachi atala ke itum Karbi khai long si ke do apen laso party long pipo sikit nang ko kalam the ake hai Dr. Tuliram Ronghang Karbi Anglong chief CM alang li ke Japon nili ka chechar na tengke nili party pregjam koi pesa frank ke nili penang alang ku thak nili lam ning jeu ela pen pinar ni same alang li ke claim ke dam mesen theklong si nili laso party long jasemet alang li ake hai Dr. Tuliram Ronghang CM si nili phan penang lam chingki lo la sinon thi ajir ding delo nila so party ke jonye phala pen ke jonye bang ke ongdung thangjang la ka phai ni liang than thelo non midyang no ke ni li than the la pen pini press meet long nai idun ingtung o tumi samme ajha ka mang ke komani pen la so dukoklang asap sap difference la se itum ke jonye bang ke ongdung thangjang gi khatu go we penanga phai le rogi so cheng la pen amreng pen hamran town pangrom pet pen penanga songja tum bang ke jonji la pen patumi Hamran town APSLC group atum press meet kang ni pana job patumi laso a media ke theglong pen to we la pen to dabang bong ana pen nang homosting ko ra throk atum bang ke nili long phun nang palesi methang homostia long si laso APSLC party funding ka che thia bang komsom binong po bang si approve bang ke theglong lo athe nili jong dak lo dak bang ke claim dun taba bang ke claim un tap tung telo athe khe phan kon si chong thui po Karbi Anglong ra phan kon si lam patu po pen kon si lam pon un po re-election doi pata cyclone tropi ta re-election avedalo re-election remove 2027 re-election doji la pen ke Karbi Anglong long development scheme ke wan son ko anloma opposition po mat ason tin ka opposition son si theglong lo kisumara dim mesena dim ke tum opposition ta hinomati opposition pusta ason se ni lige che charlo isia bangke Karbi Anglong long non pota ke ronta jok che ta ho la pen ko hinia bangke flyover ke wan ta jok che ta ho are flyover ke wan dipholong gorong mare ji pusiki polang le setame dipholong ke flyover wan bipin setan non ta si het nili dipholong ke do ju iroi baglo sta nili pechu me ada phangok piglang alu je thablut loplote building alu je thablut room alu lutang loplote lana porlang non flyover etang lang mati sta flyover ke wan bangke rada phan emergency immediate ke dam ke bang joy ke ban ha rail station ke dam ke bang joy ke ban si etuma Karbi Anglong CM Dr. Tuliram Rohang samya langli wan lo la so scheme ke ban ba tum churu nai la pen kya ko non chithi roi ni roi thoma phrang all asamalong by election dolo la so sit pho angbong etuma party hin pen same hadak alliance udodun hala so alliance along same penang alam akam claim don lo APSLC party hin same sit pho ta BJP bang high det lo hadak pen isialam public duma thalo next 2027 but 26 abangke assam along same congress party ke hayang ring the hoi nang na koson se chini lo se tame congress atom mongta aphi ong aphi asir bangga aphi ong chi ro yong si
India government na long noi, Assam government long noi, non ningkan gap. Pini nilisikan ningi lo ningkan gap ke la ke pahit tu punelo. La BJP सरकार si dolang la pen ke la solong bang ke apor ka cepan hok dun ke ali awi detji. Aso joini pensi penang owe gimitum apor ador ke suppi ka joini pensi penang owe midum bang la so non nilitum join det pen aphido blo January tarik ke pen prom and pg homosti tin same party tumben cingki cingwai penang alam dulu lasi lasolong sampai homosti tinta laso EPSL sia party hinpen mas joining ke deng pon bomji BJP party hinpen lasi party kapre kan tang join dun dupi galang lasi pini jasimet nang tumang no laso press meet ke phanang ko kalam the bangke thihek pen na dum han pachini pon ke lan cholo lasi kapre kalam dolang seta menon nilipini ningje det polotang te aji hakalam bangke kasik sak dolang lasi mola niliki joiner ni aji hakalam klang lang aji hakalam ako bangyong si gopini alam nang putu putela bangke iya cedan nang kong ni matiti asi aji hakalam bangke nilikan ningje lo pota aji hakalam bangke kasik sak kadukok ge lasi penalam lana lam the than pensi nang tum han churolo pini nili jasme nang tum han tong sikot pen ke phapen nang tum nilong nang pali the polosi none boy kan ye lam the bange pansing ton ko kardong